di dekat sarang sinambi. Awi dengan arit makadi makin sukses deh. Iya. Om Swastiastu. Malepisan di tiang matur pemangkas sarang iratu tidak dari sarang sami sanes nenten membuat di sederhana sesolaan calon arang lungsor di tiang mangde mengingsir utawi ayah semeton sarang kami pemangkas ring seket rune Satya Kumara Banyar Lebah mangde preside nyangre ring panggung setio sering punike lungsor di tiang iratu sarang sami mangde menjatuhkan ring peten punike aige suksema. Nalung soritian ring segegong kumakeyoni Banyarojan mangde sampun preside saya ge jagi pacang aturang ayah tabuhan tetangguran ini sukses. Pisang sampun margian pembersihan deui. Satya Kumara ini sejeroning penglelekan pembekas reng ayah wagang dewe sampun sida bubat pemargi lungsur di tiang mangdang ngererah genah melingge malepisan lungsur di tiang ring sekedruna utawi semeton sane nyarengen mangdang ngererah genah melingge ayo suksema. Lungsur di tiang ring dari jero pecalang minabda malih bos mangde sida nyagayang genah pemargi. Pajang dengan panitia perjuru sarang sinami
Suksema untuk galah sani sampun sida ketiba ring sikian titiange. Titiang jero mantu dalam divior. Ringgalah mekadi mangkin luger yang sikian titiang ngiring ngaradu dedanen titiang maka sarang sinami medamuh-damuh rikala ding ide bedara jaga pacang napak siti utawi napak perkiwiring galahi becik mekadi mangkin kemauan sedereng pari keramo penyalon narangane puniki jaga pacang lanturang titiang luger yang titiang ngiring ngaradu dedanen titiang maka sarang sinami nyaku pangkare kalih melarapan untuk sarining kerangkus nama siwaya madu madak dumadik sida antar turmaning rahayu sedaging jagat. Om Swastiastu. Ayo kabar kamu lu yang titiang matur raja bos-bos sang merage pandita lan pinandita utawi yang le para pemangku sarang sinami sani banget suci yang titiang walake geria sani banget mustika yang titiang Agung Gusti kesarangin antuk rakerai warih kesinatria sarang sinami sani banget kusumayang titiang anggap regina lan penabuh sarang sinami sani banget harumang titiang aratu dedadin titiang ring sejebak jaga tojang sani banget terus nasihin titiang pecinta calon narang lover calon narang holikas pemburu calon narang kalian luar biasa rahayu pangsiu kelingan alit-alit titiang maka sarang sinami pecinta calon narang pengeraukannya saking doh-doh menawi te saking dura desa ngeraukin merikiring desa ada tojang kelungkung banget sikian titiang yang ngelungsur maleha bos-bos rikalanding budal hati-hati ring margi sampunang trek-trekan liar duanen wenten orang tua kalian yang menunggu di rumah ini ngatur pioning titiang ngananin puni kenalar ring galah becik makadi mangkin aradu dedanen titiang jaga pacang matur napi kemawina kewentenan calon narang nyabran ngenem sasike utawi aodalan nyabran ngewarse utawi nyabran 3 warse utawi nyabran 5 warse manut desa kalepatre suang-suang napi mawinang keharusan kewentenan kewajiban kewentenan calon narang puniki mangde kuningin sarang sinami mangde nenten hanya sekedar iraga bereforia ratu dedane sarang sinami awinang kewentenan raris calon narang nyabran puja wali patoyan ide bedara nenten wenten tios jelas wenten literasi pun utawi dasari pun manut lontar barong suari ke bawasan rikalaning ide betara siwa kesarangin antuk kerabin idane suga titiang ide betari parwati wenten singsal raris ide betari parwati ring ide betara siwa awinan kekutuk kepastu raris ide betari parwati mangda sida tedon nirik ring maya pada ring jagati rikalaning sangkaning sidi sakti lan mandi kang pastu tedon raris ide Dewi Parwati ring jagate niki dasarnya winang wenten calon narang ring jagate tedon raris ide ring jagate wenten ide rau ring setra gane maya rikali riga raris memurti Dewi Parwati sangkaning tasaking pamurtian awinang ide daros raris Durga Dewi Durga rikalane punika rupani deni kalura sangkaning susun idene ke filosofi yang raris antuk gedang renteng toyan susun idene ke filosofi yang raris antuk biu gedang sabe bacin idane ke filosofi yang raris antuk punyang buah tibah galik idane raris melarapan antuk tebu ratu
Rikala hiki ke raris ide Betari Durga ngeling sabin jagate niki dasar calon arang ngeling sabin raris jagate menang kaler ide ngelepasan ide salwiring gerubuk gering sandi kebawasan menang kaler ide ngelepasan gering sandi kebawasan gering limit menang kau raris ide ngelepasan gering sandi kebawasan gering memancuk majang keluar dari sidang lepasan gering sani kawasan gering rumbuana penang kangin dari sidang lepasan gering sani kebawasan gering utah bayar sepenika gerupuk jagat diri kisarang sinami kenten daging lontar gerupuk jagat raris eleng watek dewa tenawa sangone turun raris terimurti nih ide Betara berak mau metemakan topeng bang ide Betara Wisnu metemakan topeng telek ide Betara guru atau ide Betara siwa raris metemakan raris ide barong napi mawenang ide Betara siwa metemakan barong mangda sida kita jaga pacang nyomil sangkaning buta mangda dados dewa uliang saya ngereng rapi Dewi Parwati masangkaning Dewi Durga mangda dados Dewi Parwati. Inilah konsep penyelonarangan sejatinya dagingipun tentang penyomian jagat. Sampuni-puni kerana saratu ida dan yang tiga ring dijo ida kerwat ring setre gane manyu napi artinipun setre gane manyu setre artinipun 9 gane artinipun miyik mayu tawi pemahayu berarti penyucian secara filosofi penyucian 9 diri yang ada pada diri kita sebagai manusia napi ke punika song peninggalane kalih song kopinge kalih song jogoke kalih cangkeme siki song pranone siki song silite siki sia yang harus dibersihkan dan dijaga oleh manusia yen subi cenanga peninggalan kalih yen patut nyingaken ane patut cingakin yen tan patut cingakin sampunang cingakin koping patut ningakangane becek-becek sampunang nah kopinge nampiane salah tampi pangten dadi manusia salah tampi song jungu kalih mangkianane becek song cangkem siki wasita nimitante manemu duke ulian raos ngai timpale dadi gedek wasita nimitante manemu mitra ulian raos iraga nekang nyameng wasita nimitante pati kepangguh ulian raos angkiane bisa hilang hati-hatilah mulutmu harimaumu song silit becek ngapa song jete song perano raris yen sing omahne decelapino betul yen sing ade ngelang omahe debuka kina pintu niki patut kejago sarang sinami tuh. Inilah konsep penyomian Ratu Ida dan sarang sami niki kumantinipun wantah filosofi kehidupan patut nalar Ida dan mangda uning sarang sinami wit bidan uleng bidan te calon narange punika eksis ring tanah Bali ini puniki mangda uningin pangten terus kadang calon narang artine tenuningin suksamane tenuningin calon narang puniki mangda Ida dan uning wantah kisah wira cerita saking tanah Jawi sani kelimakan ring tanah Bali manut dasar lontar ularan beres raya malih pisan manut lontar ularan beres raya tahun 1460 kantos tahun 1550 Betaran ide dan ini betaran titiang sugre titiang ide betara dalam watu ringong megegepuk ke tanah Jawi ingin pun digering Belangbangan kalah keraris bumi Belangbangan nih sangkaning perjayaan kebakte raris topeng-topeng utawi tapal-tapal sadewenten ring Belangbangan ke Bali
pengangge kesenian, pepayasan awinang sidelimbah lan ajak kesenian rarisane wenten iri-kiring balik ingyan punika penyalon arangan. Ngenaning punika mangga uningi napi arti daripada calon arang. Calon berarti mata, arang berarti lepeng. Napi ke punika calon arang melajin mata lan lepeng kehidupan. Secara dualisme, secara tutur sastra ini ingin punika ruang pinede melajin jelek kelawan melah hidup niki patut pirana. Ada kebot, ada kenawan, manusianya sendirilah pinaku kontroler. Durgani manusia, siwani manusia, niki sani patut kayunin. Awin ngadaris makin wenten menggubahna untuk calon arang jangkep. Napi kesani kebawasan calon arang jangkep secara sastra tantrisnya utawi tantranya mangda patut aradui. Sanikin kebawasan tantra. Ring sejeronin pemarkin lontar tantra ni wenten sani kebawasan mandala. Yantra, mantra, katekeng mudra. Sani kebawasan mandala sanikin tempat sentral utawi tempat suci diadakannya calon arang. Niki sani penting kawentenan calon arang. Sing mungkin naking adang calon arang di tebone. Yang kedua yantra manut dari upakara. Jelas kawentenan upakara. Jaga pacang nyomiang sekananing kawan mangga dados becik. Mantra doa-doa. Dasar pengastawalan penunasi jane mangda patut. Mudra raris. Napi kebawasan mudra. Sesolahan. Ngigel. Dasar ngigel napi. Jeri jini bang. Main niki madang ngigel. Awin dan konsep ngigel puniki adalah konsep panjelma kebuta. Inan 5 pinake akase. 7 pinake bayu utawi angin. Jari tengah pinake teja utawi agni. Awenang panas. Yang jari tengah panas. Karena agni niki. Yang jari manis pertiwi. Yang kacin waruna utawi toyo. Igale puniki gumanti kenapi pejangkep riantukan ring kewentenan pance maha buddha ratu itu tadi. Awenang raris kopi nanti makin sedereng calon arang kemarian kepatut wenten panggung. Panggung ibu niki mangda sesano manut liga yang panggung calon arang kan dipunapi. Mangda uning alit-alit kepungkuran yang ngadang calon arang manut sastra penyalon arangan patut wenten gedang renteng. Pinake sesenengan sang merake kiwa. Patut wenten biu gedang sabe. Patut gawentenan punyang tibah. Patut gawentenan tebu ratu. Patut gawentenan beringin. Niki literasi penyalon arangan. Awenang raris makin mesedano raris antuk. Wadangan pertama medaging sugro tidak ratu ide betara. Kenapa calon arang dibuka menyolah hang barong? Ados dinten mata gede dibuka. Kenapa barong? Filosofi daripada barong adalah mebarungan. Mebarungan antara Ibragino, mebarungan antara ini penabuh. Mebarungan punika artinya pun kerukunan. Kerukunan semeton serongo, kerukunan semeton lebih, kerukunan semeton tedung, kesarangin atau kerukunan semeton irkiring tojang, jaga kerukunan terus. Tiki kebawasan mau barungan, awinang barong mengenah di depan. Wosan punika wira cerita, wenten tatwa tutur saking Ibragino, angin pil sabat hidup budal. Wosan punika wenten pandong male abos-bos. Awinengi pandong ngaut keris, ngabas punyan gedang, ngabas punyan biu, ngabas don bingin, napi artini pun. Pirang sarang sinami. Apakah pandong itu pegawai DKP? Nenta.
Gumantini sangkanin niki kewastanin pengeruatan. Ibunya gedang kesenengin oleh pengiwo kesempal. Manggenenten wenten pengiwo ring jagat ibunya biu nalar punya biu gedang sabo ibingin nalar. Ini adalah konsep pengeruatan. Kalanin punika raris balik bos-bos nih teduni dapetari rangde napi mawin ngerangde ni pilih kuntak riantuk ana rangde ingyan puniku nenten kios ibu alam semesta yang mulia Ratu dan Titiang Sarang Sami. Lagi ngeraris di tengah calon arangnya watang-watangan. Napi watang-watangan di puniki jangkep ya tantrami pun. Mandalo memargi genah ngayah watang-watangannya patut. Yandro pekaro memargi. Mandro memargi. Makin balik sigi mudrane dicani calon arang igal niki wastanin igal-igalan pak watang-watangan sing ado kewah kena igal watang-watangan mekecuh sing mana dia mekecuh begitu ngencas jadi watang-watangnya sing tadi mana banyol gitu dia kedek sing tadi kalau ini kedek dakannya benyang bungkur ampunnya ngale watang-watangan TBC aduh asma ya sedang tadi watang-watang bintang watang-watang ini ben mulai banyak mengejar ada watang-watang hidup tuh awin nang ampunang awin nang niki berat kayak ini niki tuh ini makin ya kudang gede kan harus gede niki gagayan paling berat niki siar nang igal masih ada nih pentas jadi watang-watangan gitu awin nang niki dasarnya awin nang ngeraris memargi yang deru ini melarapan atau upekare pengundangan. Nabi upekare pengundangan di punika mangku yang kita ragane medaken dasar ipun neten-neten tios watah segara katekeng gunung isin segara katekeng isin gunung nikilah pinakut tetadahan wateking samar jim setan lan setiosipun. Awinang pangsing somong rikalan unang liak mai liak apa kalbang awinang wenten dasar upekare inilah calon arang yang sejatinya tepuk tangan buat ide dan sarang sinami. Tapi calon arang itu bukan ajang kontestasi kemauan ritual pengeruatan jagat lunasi cang jagat emang de dedeg lan rahayu niki kumantiri calon arang. Awin ngare saratu dan Titiang Sarang Sinami mandut lontar penyalon arangan patut nalar menaging mopo undangan. Sabar beli. Erdak timpale baik lagi barangin kali gay. Awin ledangan dan malih bos-bos. Titiang mendasar manturing jangan ratu dan Titiang Sarang Sinami. Rikalanin taksu penyalon arangan. Pengundangan magiang Titiang. Titiang mau batas ngundang kemauan Titiang asah. Mau batas Titiang nenten purun ring liak makin Titiang nenten ngundang liak saya kemauan Titiang ngundang liak arah duit dan Titiang Sarang Sinami. Perbedaan liak dengan liak jelas. Liak ngaraning linggih ak ngaraning aksara sang saning linggih sang aksara angin patut Titiang nenten purun sang saning ngomargang liak ngaraning lengo ak ngaraning aksara sire jemanu sane lengo ring aksara kewalen niktik tangka tahu ken aksara niki sane buatan Titiang. Nabi Malik demen nyakitin timpal nyakitin nyamuan sing lah pelik ngelaran sata tayi ngebatiang anak sing lah pelik makin watang-watang ini sampun bekabat dalam wayang calon arang dubiore puniki jaga pacang ngawitin pengundangan. Uring di jama siwa, di jama guru, ngeneh pengeliakan guru ne bisa ngeliak, yen angin nyakitin timpal sing lapleh, dulos makin sampun cetokin. Yen sing telah bertetadak nih, melarapan nasi wong-wongan, ngosedano bang segara gunung. Watang-watangan ruwini dados cobakin. Aturin Titiang galak tigang lagi tuh. Singida ngebacak tigang lagi tuh. Aturin Titiang galak kaminggu. Iya kaminggu singida aturin Titiang galak. Bulan pitung dino.
yen sing idang ngematia wata-watane puniki bulan pitung dino dalang wayang calon arang dubiore puniki seumur hidup dados pintonin. Awenang tetujon didiange kade puniki manglen enten arare sangkaning ni kaden toto kadeni bang sing penyahir ira-ira di keluarga ulian bahasa lea niki sane patutan yen dalang dubiore hidup ketelon hidup abulan pitung dino diolah situ stop saling fitnah ngajak semeton bahwa sejatinya di sekeliling kita tidak ada orang yang buruk hati ratu dan sarang sinambi. Awi negararis makadi makin semua deh. Ya. Oh sestu. Lagi demo dengi. Akhirnya ada orang pangdeman niki pada iraga sareng sinami meriki nunas ice nunas artinya gitu ice artinya kedek bangkok kedek petenyung sareng sinami itu ayo harap tidak ada yang tidak sareng sinami doanin watang itu ini jaga pecang kelbah otangnya ngering setre ini sade ulo huikan nanesti tlo teranjano kawitin dan bersidang makin tigang rakino dan bersidang tigang rakino abingu yang dan bersidang abingu abulan pitung dino dalam wayang calon arang dubiore puniki tu seumur hidup dados pintonin. Ayo karena tidak dan tidak sarang sinami saking Indonesia tidak sabun matur idit daging penyalon arangan lan setiosipun dumadak semeton tidak sarang sinami sideng ngamakin pasemotanan druwingi sangkaning two-way traffic relationship god benefit. Dua jalur yang bersinergi dijadikan satu energi yaitu energi positif antara semeton dan semeton. Dumadak tedung lebih serongo sarang tonyan akur ketumpuk kantos kebegeritas. Wah ini jangan tuh raya penawida hake kekirangan tigang nobody perfect sinap di jangan tuh berapa santi om santi om rahayu pangsiu. Ingin lebih sorry tiang pembekas yang sekegong. Ikut itu sekedurnya yang terang itu pemaiki. Kalau bisa